Ngibingelela ebusuku ngegama likaJesu Kristu umsindisi wethu. Isibingelelo esithi uKristu inkosi. uKristu uyabusa. Masibingelela kanjena esithi uKristu inkosi ibandla lethu uyabusa. Esithi thina uKristu uyabusa ibandla lethu inkosi. Ngibingelela ngisibingelele esithi uKristu inkosi. uKristu uyabusa. Ngibingelele bathandekayo the apostle of the house. Kanye nomyeni wakhe abefundisi fivefold yonke, abazalwane bonke abakhona abadala nabancane, i-worship team yonke ihlangene, ingane encane ngizibonile, ingaya nje zihlaliswe emnyango emuvezwa emva emnyango angazi kanjani bazalwane ibule ngokusafika ngolomsana ingane ikwazi ukuhlala emnyango kanje izeyingane intanganazi ayibona makuphela indawo sihlalisa layodwa sinelungelo lokuhlala layodwa. Jesus ayosho i-right ngempela bazalwane. Thank you. Ngiyabonga kakhulu ngoba nginenkinga zami manje sengikube ngomshina wokuphilisa. Amen. Ngiyazwakala? Cha. Sebeyivalile manje. Bayivalile kunjani manje? Sekungcono. Ngingaqhubeka. Angibongele kakhulu. Angenzi i-mistake bazalwane uma ngibiza ngumphostoli umfundisi. Akekho umuntu ozala ibandla angabe umphostoli. Noma-ke sekushibhile umphostoli iy'ngane ziphisana ngakho. uPawulu uthi bekhuluma nabazalwane base-Efesu, kungenzeka ukuthi ngingabe umphostoli wabanye kodwa kimi ngingcono ngoba nginamalizana. Abese ethi mina ngiwuphawu lobuphostoli bami. Sibonile-ke uphawu lobuphostoli, sesingeza nje sesizobeka izandla sithi umphostoli, kodwa uphawu lobuphostoli silubonile. Mina engiyibandla elikhonza la ekhaya ngiyophawu lobuphostoli bakhe. Sibonga uNkulunkulu kakhulu ngalokho. Sibonga uNkulunkulu bathandekayo ngale nkonzo esikuyo. Sizo-celebrate 14 years. Nami ngibonga uNkulunkulu ukuba ingxenye yale celebration. Ngiyabonga ukuthi ningibusele ingane. Very sensitive ey'nganeni, mhlawumbe ngizokuthandizananga kakhulu enyameni. Ngazala ingane eyodwa. Manje akufuni lutho nje nalaba abancane. Kanjalo ushumayela abazalwane ngizonkulunkulu isikhathi sokuzala singene. Kufanele ngizale ngomoya lokuzala ngemama abangangisebenzana nje. Amen. Bayazi enkonzweni noma ukhonzo lezi nkonzo kuphekiwe. Ngiyafyuma mangilethela ukudla bona bengadlile. Angifuni ukubona umuntu omdala efaka ukudla emlonyeni ingane encane imuka izahula engadlile. Ngifuna ukudla kusande sikulu ukudla kuphele labefundisi. Uthi ukudla kuseka abefundisi abadlile kodwa iy'ngane zidlile ziyagcina ziyadlala. Amen. So ngisengiyelake bazalwane jabulile mangibona bengilinda ngani. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuba yingxenye yale nkonzo enkulu kakhulu bazalwane. Ungcebile umfundisi ukuthi ngithethise namhlanje phambi kwabantu ngoba thetha. Amen. Ngiyathetha yazi ukuthi abantu njengabazalwane basithetha. Amen. Nami ngiyobishophu othethayo ocasukayo namhla intombi lokeshe ekusengicasukile namanje futhi. So thelela ngaleyo bazalwane ngikwazi benza ngenye indlela. Angeke ngize ngithethise yena yami. Amen. uKristu inkosi.
Sibonge bahlabeleli, sibonge ku-MC. Thank you so much, Baba. Ngizongena ezwini bathandelayo ngokuphuthuma. Ngicindezele ngempela ukuthi ngize ngaphezu kokuba busy. Shonelwe udadewethu ngozinyemo Thandi. Ngingabekadadewethu. Ngiyabulelwa futhi uSipho uyagula. Namanje ngithola umbiko njengoba ngihlela ukuthi inkosi ngicela le nto ingasidinga ukuthi sidinge. Because manje ngithola umbiko ukuthi masina right. Into isithi nje mangiqeda la kusasa ngihambe ngiphize isimo asekho right. Kodwa uJesu sesihlambeni somkhosi. Amen. Ngihamba lana bathandekayo nezingane zami sekufike ukufundisa. Umfundisi ophethe ibranch yasebandleni engibhekisile ethembisa. Umfundisi Sibanyoni Phakame umfundisi. Umfundisi Sibanyoni wakhona ngasathi Sibanyoni ngoba Uphethe lapha ethembisa ibandla eThisha Nations umsebenzi wokumuntu asiqalisa wona branch siqale ngokuthi amen. Ngihamba noZanele. uZanele umfundisi uPA1 futhi uyena ophatha idayalo ezama-Kings. Kwahamba masiqala babhizi ngabothi ngixabisana befundisa ngithi umfundisi uba nenhliziyo enhle. Ucela lonke uvume ucela lonke ufundise ukuthi amadate aseshayisene. Kufanele bese khulukwane kanti bangilindile eCape Town ngathi awuthi ngihlukane nalento Zanele ngizele yona lento ngixabanisa nabantu. Ingane yami-ke esevayo kuyaseva bathandelayo ngayo yonke indlela ngoba uGcobo uyakhonzwa. Njengoba sihamba nje sisebenza sihamba ukufuna ukuyosithela kufanele kukhona abantu abasalile bekhongozele. uGcobo uyakhongozela. Uma ngabe le mayikhi ingisabothatha ninginikeze yona le ntambo bazalwane ngoba ngifuna ukuthi izwakale kahle. uGcobo inini emzozwa-ke uma mina sekusenithi bazongishintshela imayikhi because inini emzwayo ukuthi kuzwakala kanjani. uGcobo uyakhonzwa ufuna abantu abazomkhonza umuntu uNkulunkulu amsondeze eduze kwalo kufanele akhonze kahle. Uyakhonzwa uGcobo kahle umuntu okhonzayo kufanele abe ne-pride kufanele abe yinto ephakemeyo. uGcobo ngesikhathi ukhonza wenyuku yehla okhonzayo akahlali phezulu uhlala enyaweni alindele ukukhongozela amafutha lapha emphethweni. Amafutha ahlala emphethweni awahlali nakulezi ndawo. Uma ufuna ukukhonza unganyuki. Yingakho uJesu wathi umuntu befuna ukuba mkhulu kulento engiyithandayo kufanele abe mncane. Iyona indlela esiba bakhulu ngayo, siba bakhulu ngokuba bancane. Uma umuntu efuna ukuba mkhulu bathi akabe mncane akhonza abafowabo. uGcobo uyakhonzwa hlalelwa ezansi yokhongozelwe ukuze kuthi loyo muntu okade nakho loyo muntu okade kuyalunga ukuthi kuyabhalansa ngani okade esetshenziswa uNkulunkulu uma esithela uGcobo lusale ngoba uGcobo abuyele ezulwini. Ezulwini abadinga uGcobo azikho impumputhe ezulwini, azikho inyonga, azikho ishosha, abekho abantu abadinga ukuthola abantwana. Yikho yonke lento kufuneka luyisebenze emhlabeni. uGcobo lufuneka lusebenze emhlabeni. Ngakho lufuna umuntu ozohlalela lukhongozele ngoba ukona ulinako unothise bese uyahlalela uhlalele kahle ukuze lowo muntu kaNkulunkulu umesithela into yasezulwini inganyamalali isale iqhubeke isebenza. Khona abantu abasenza kabi ey'ntweni zikaNkulunkulu njengoGehazi befeyila uGcobo. Gehazi wayihlupha nangunganaleli mayitshela ukuthi ungakwenzi lokhu avela abhimbe enze lento okuthiwa akangayenzi. Yayisiyamgeja into yasezulwini. Elisha ehambe emhlabeni that double anointing
yangakwazi ukuhlala phezu kwamuntu yaze ihamba yongena emathuneni yahlala khona kwabonakala ukuthi ihlele emathuneni ihla amadoda ejikjela isidumbu phezu kwamathambo ka-Elisha isidumbu savuka kwagijima ngoba udubo lika-Elisha baluvusa abantu abafileyo kodwa lwasola umuntu ozolukhonza alukhonze kahle nalukhonze ngeqiniso ngiyabingelela egameni lenkosi useshilo-ke ngiyumamuthweni kwamthweni bathandekayo ngangana ngayokwenda amen ngayokwenda umthweni-ke wayese eyangishiya ngithethisane zonke izinsuku esezulwini uNkulunkulu ukuthi uyabona ukuthi uyalami uzongishiya lana uyabona manje ukuthi ngihakeke kanjani uhambile waya enkosini bathandekayo amen kodwa-ke wangishiya ne-crown enkulu yokuba unkosikazi wonodinga lokho-ke ngeke ngisahlukana nakho amen ukuhlonipha wangibeka i-crown enkulu kakhulu yokuba inkosikazi yabonodinga amen ngokuzalwa njengoba eshilo umfundisi ngizalwa kwaZulu ngokwaZulu isibongo from the Zulu royal family amen ngizalwa lapho thina-ke le kwaZulu lapho enkosini ezizalwa khona sibizwa ngabantwana bese kubizwa ngegama sibizwa ngamagama size sife noma sesikhokhoba one siba abantwana size sife nakhona futhi lelokufa silisebenzisa ngoba siyinani thina le kithi asifi siyaphothama abasebukhosini abafi siyaphothama noma siguqa akushiwo ukuthi ufile umuntu ozabukhosini ngiyakusiza njalo ukuba unendlela ngabe uyezwa manje awunazo ngoba nawe ubusuthi njengoba-ke nami ngizalwa ebukhosini basezulwini angifi nawe usuzoyithatha ikusebenzele le nto thina nje asifi nje thina siyaphothama noma siguqa tuyihlabe ngedolo izovukela kwelinye izwe amen sibizwa-ke usuke usihloniphile mina nje sengimdala ngingaka ngibizwa ngomntwana nokwethemba igama lami lelo usuke usihloniphile ukuhlonipha ukuthi uthi umntwana bese ungibiza ngegama size-ke sihambe sibizwa kanjalo le kwaZulu ngizalwa umntwana umzikinya kaBhayana kaMthonga kaMpande kasenza ngakhona kanjalo amen ngiyema ngeke ngiqhubeke kodwa ngivela kulowo mlimi ngase-ke ngihlangana noNkulunkulu sengishumayela-ke ngase ngihlangana noNkulunkulu sengiyashumayela ngomtshela behleli nayo sengiyashumayela ngase ngihlangana noNkulunkulu kade uma ngivuka ekuseni ngilungisela ukuza la ngikhuluma nami ngithi ngahlangana noNkulunkulu ezwa ephila uNkulunkulu ngahlangana noNkulunkulu kodwa-ke asifundiswe lenkosi ukuze ngizokwazi ukusho kahle lento kodwa ngahlangana noNkulunkulu ngihlangene noNkulunkulu into yami ngiyacabanga ukuthi umfundisi wala ekhaya elandela wayipakishe kude wayibona ngoba ayinayo enye into ayinakho okunye ayihlanganise nalutho ayinamanzi ayina-oil ayinalutho nje inoKristu Jesu ebethela isiphambanweni nesiphambano uyabo nje nginayo i-cross laba ngifaka wona babecubela ubishop but i-cross yami i-empty ayinayo uJesu olengayo because angi-celebrate uJesu elenga ngi-celebrate with-empty cross evukile ngoba i-celebration yami lapho ukuthi wavuka wahlula ukufa wedlulele ezulwini ekubonge igama lenkosi iklini iqondile i-straight into yami mhlawumbe ifuthi straight kakhulu mhlawumbe i-straight kakhulu ngoba nakulezi ngixolela ukuthi mfundisi Mahlangu libe lincane ukunokuthi ligcwale idaba nentabane Operation Circle Right. Avela Circle Right, ngiyabonga Circle Right kwabanje. Ngixolela ukuthi manje libe lincane, libe yinamba encane ukuthi libe inkundla egcweleyo. Kodwa abantu bedakwa bese befika ekuseni bazowushipa. Alimane livele nje libe lincane. Manje kungabi nayo worship team. Uma kuzoba izindawo ezizoma la ngoba abantu balesikhathi bayakhonza mfundisi kodwa futhi abahlukanile nezonke mina ngiyabuza ukuthi kanti lenzani ivangeli malifika kumuntu
kanti lenzani kade ngihambile ngikwelinye izwe sengathi mina singarekhora lento engishoyo kade ngihambile ngikwelinye izwe manje nginqamula ngane yami nje nqamso lokukhulumisa ngama-tongues bese ama-tongues akhona abe uniformed kube nje i-uniform yesikhathi oh sesilana manje sishaya lesi sale enhlane Afrika izilimi kodwa asivele ezulwini sivele enhla neAfrika and siyacompete kulento ukuthi wena usishaya kangakanani sisanabantu abashayayo futhi sinabantu abashayayo noma beshumela ngayihla pulpiti khona bafuna bathi ngishayile ndoda usithi ngishayile sinabantu abashayayo asinabo abantu abangwala uThixo angifunde izwi angitshelanga ukuthi ngithatha isikhathi singanani kodwa ufunde izwi lishumayela asinalo iklasi lama-tongues bazalwane and asizukhuluma awukho umuntu owehlelwa yinto eyunique nithi nikhuluma ngama-tongues kube khona umuntu ohlalwa yingelosi ahlalwe yingelosi nithi ngiyalalela nizwe ukuthi hayi ngeke ungena into endala phakathi kwethu indala-ke lento esingenile wonke umuntu ehlisa ivoice ngoba sekunomuntu ovele waqhwakelwa yizulu waqoqoshwa yinto yasezulwini yafike yaqhwakela kuye ma evula umlomo uyazi ukuthi akalingisi ukuthi amuzwe kwenye iconference lento iphuma ibila umlilo ohlangene ne-oil ngoba into yasezulwini imixi yomlilo ohlangene ne-oil sibuyele kuGenesis ilapha noJakobe chapter 46 ke manje verse 1 to 5 ukhona ongangifundela masinyane U-Israyeli wasuka nakho konke okwakhe wafika eBherisheba wanikela iminikelo kuNkulunkulu kayise u-Isaka. uNkulunkulu wakhuluma ku-Israyeli ngembono yasebusuku wathi, Jakobe, Jakobe, wathi ngilapha. Wayesethi nginguNkulunkulu uNkulunkulu kayihlo. Ungesabi ukwehlela eGibhithe ngokuba ngiyakwenza khona isizwe esikhulu. Mina ngiyakwehla ngiye nawe eGibhithe, impela ngizakubuye ngikukhuphule futhi. uJosefa uyakubeka isandla sakhe phezu kwamehlo akho. uJakobe wayesesuka eBherisheba, amadodana kaIsrayeli amthwala uJakobe uyise nezingane zawo nawomkawo ezinqoleni ebazithumile uFaro zokumthwala. Bathatha imfuyo yabo nempahla yabo. Inkosi ayibusise ukufundwa kwezulayo manje kuzibe phakade amen. Ngithanda ngazalelo kulibona ngazalelo ngalokho ngithi lo sisi lo uphakame ngiyabona. Bani lo sisi lo uzanele lo sisi. Albonge igama likaJesu. Thu Israel benze njani bazalwane? Wenze njani? Usuka kuphi? uIsrael wasuka nakho konke okwakhe wafika eBherisheba wanikela. Kuyo yonke into njengoba nje seku14 years masisuka ku14 years khona into okufanele siyenze. To each and every step osithathayo ohambeni noNkulunkulu you must do something. Because each and every piece of glory needs something from you. Amen. Amen. Israel abantu abawu3 angithi uma uqhubeka uthatha istep uyaphambili uNkulunkulu kuthembela enye inkazimulo
that piece of glory ezohlala phezu kwakho wena kufuneka into ezophuma kuwe ihlangabeze leyo nkazimulo. Mhlawumbe ngiphinde futhi yonke inkazimulo kade ngibuka lezi ngane zabantu ehlabelela lapho khona lokho ngemconjwana okungikhumbuza mina ngisemusha. Uyazobhiza ngathi idlala ingqubeshu. Hawu ngane yami sengathi uNkulunkulu angafisa ama-intercessor beli bakhe azokuthandazela ngoba nale nkazimulo angithi njengoba singeke sikwazi ukusukuma thina abanye sizoba ngaphambili senze lento eyenziwa yilezi ngane. Lento uNkulunkulu ehlala phezu kwaso yinkazimulo yasezulwini yendumiso leyo nto iyakhokhelwa. Ngesikhathi wena ungabathandazelile bese beyalimala kanti balinyazwa yinto kaNkulunkulu ehleli phezu kwabo kodwa yangaprojectwa ngemthandazo. Amen. Okay. Ma efika eBethsheba wasiyanikela. Lithi iBhayibheli wanikela ngemnikelo kaNkulunkulu. Ngicela ukwedlula. uNkulunkulu wakhuluma kuIsrayeli ngemibono yasebusuku. Wathi Jacob, Jacob. Wathi ngilapha. uNkulunkulu wakhuluma ngemibono yasebusuku. Yeah. Wathi Jacob, Jacob. Wathi ngilapha. Wayesethi nginguNkulunkulu, uNkulunkulu kayihlo. Ungesabi ukwehlela eGibhithe ngokuba ngiyakwenza khona isizwe esikhulu. Ngingashayela kancane bathele la phakathi. Sikhuluma kakhulu ngento yokuphuma kwabo. Asikakhulumi ngento yokuya kwabo eGibhithe. Kodwa uNkulunkulu ngikele message ebusuku. Ngiyayeka ngoba ngizoyiqedela kusasa lethi wanikela. Kodwa ungikezele message uNkulunkulu ethi uthi uNkulunkulu Jacob, Jacob. Uthi uJacob ngilapha. Uthi ngiuNkulunkulu kayihlo. Ungesabi ukuba nesheshe kuzomnaka sengiyayeka. Ungesabi ukwehla. Nisuphathela kahle ngoba wonke umuntu ufuna ukukhuphuka. Ungesabi ukwehla. Ngoba lokhu kwehla angiyazi ngamlethe uNkulunkulu ngikhulume ebusuku. Kodwa angikwazanga ukuthola enye into ezulwini. Uthiwe angizothi ungesabi ukwehla. Ngoba uma ngehlisele eGibhithe ngifuna ukuyokwakha. Ngiyokwakhela eGibhithe. Okay. Ukhona umnikazi walento. Le bengamnike uNkulunkulu ingenayo umuntu wayo. Ungesabi ukwehlela eGibhithe. Ngoba awehliswa uSathane. Wehliswa yimina.
ngizokwakha wena angizukukwakha ngiyokwenza isizwe not just isizwe kodwa esikhulu kodwa anayo indawo yokukwakhela ngifuna sahle siyakubhila ukhona umuntu angashumayela ebusuku ukhona umuntu othi lungile Jehova oh madoda bafowethu masihlabelela sikhula sasithi la engiholela khona ngomlandela njalo nje ngomlandela noma ukhona ingoma mfundisi yathi longo athi noma usiholela nasehlane ithi yosiphumisela nopheshela ngizosiwa abantu bakaNkulunkulu ungesabi ukwehlela eGibhithe ngoba eGibhithe ngiyokwakha ngiyothi mase ngifika khona ngikwenze wena ngiyokwenza ngifuna ukuyokwenza angikwazi ukwenzela la isikhona asahle siyaGibhithe ngifuna ukuyokwenzela eGibhithe ngikwenzele khona ube isizwe esikhulu uthi uNkulunkulu kuIsrayeli ungesabi ngoba ngizokwehla nawe awusukwehla wena ungesabi ngoba ngizokwehla nawe ishano uma uNkulunkulu afuna ukwakha uyangeneza umemeza omzala bakho umemeza abefundisi umemeza abazalwane uthi kuthandaziseni kanti ufuna ukuyokwakha ishano uma uNkulunkulu afuna ukwakha mayisusa uComfort Zone akwehlisele eGibhithe athi sahle ngiyokwenza wakubhala kuWhatsApp uthi akusazi ukuthi ngenze njani ufake inhliziyo ayikhalazelileyo abuya namuva uSimakade athi ngifuna ukumakha kodwa kavumanga sakhiwa naseguleni athi asahle ngifuna ukuyokwakha asiguliswa usathane kodwa kuthi asahle siyaGibhithe ngifuna ukuyokwakha isiwana abathathu sikasithi sasirathi mfundisi sasinazi imoto sisilahlekele kansanjani uNkulunkulu ngifuna ukuyokwakha asabe ngiyokwakha ashumayeleni siyabusa ubusuku lalela uthini uNkulunkulu ma akhibandla lokuqala uthi ngizolakha kahle ma useGibhithe leli bandla ngizolakha kahle ma ngilakhele eBugqileni leli bandla ngizolakha kahle ma ngilakha phakathi kweyiphethe ngeke nibe yinto engiyifunayo ma ningesukuma phakathi kweyiphethe azona zokusiqeda yingakho athi uPaul uPostoli nakhathazeki bazalwane izipheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyokwabhulwa ithi ayisilo uzosiqeda siyakhiliwa la mayisesebenza ngani yami akuphakamisa uNkulunkulu umama umthweni khona abantu abaqhamuka bethi mahle pulpit bathi qale haki umnamathisele ngoqobo lana lento yakhiwa izinhlupheko kanye ngaphokwa kanye ngajivazwa kanye ngakhanga ukuze lento imeshore
kuthiwa ngeduku ngafelwa kule nyanga ngafelwa kwezayo ngafelwa ngabalekelwa abantu uma ngiqhamuka babaleka abantu ngoba bengenawo amazwi okungidudukuza sukume mina phakathi komndeni ngithi ngiyanibingelela egameni likaJesu ngithi noma kunjena sizoqhubeka ngafelwa kwabaleka befundisi ngayingcwabela ingane zakwethu ngaba umfundisi ngayingcwabela ngangivalela amehlo ey'nganeni zakwethu even to my mom ngayivalela amehlo mase kusemathuneni ngalazi nje wonke umfundisi ngithi nginikani iBhayibheli nginikani iBhayibheli incwadi asehle ngifuna ukwakha bangaka abantu abezwayo asehle ngifuna ukwakha kunesingoma esasihlabelela kunane nomfundisi ethi noma unqanda nexupheko ngokubonga lapho usizi lungasekho yebo ngokubonga ke asehle ngifuna ukwakha uthi uNkulunkulu kuJakobe lesabi ngoba ngizokwehla nawe awukodwa bathandekayo awubafowethu ungesabi ngoba kulo mehlo esiubambayo izobekina lo mehlo awuzukuqeda uyahlela amadolo yakhakhazela nezwe libukile ukuthi yadrop impilo ayisayikhokhanga ngendlela eyayiyo ungesaba sehle bese uSmangade ube ngukho athi uSmangade mina engithi kuwe asehle mina imina engiyokwenza njani elukhulu kodwa wena manje fuma wena abanye bana bakutest ukuba womesisi abangazi ukuthi imshado iphele kanjani kanti ufika izulu kanti Jakobe asehle ake bake batest ukuba womesisi babamba ama-front seat bafaka amaringi yabadiliza impilo abangazi ukuthi ngifika kanjani lapho kanti ubuke kwabuka uThixo wathi izwe lizobanjwa ilento ngidinga umuntu owedlule lento azofuna ukwehla nami ehle ku-front seat ehle benumesisi aye azazi la azi athi mathiwa kucela amasingi lathi angazi ukuthi sanibonani busuku athi angazi ngisenamaqamba laphana ngathi ama-return soldiers lese seyibuya khona ngathi ama-return soldiers ngithi return soldiers buyelani ngapha sikhuluma indaba zala enkambini enibuya khona nala isenikhona manje asizukabulala amasosha abuya pini bafowethu amasosha abuya khona abonge abantu kaJesu asehle funa ukuyokwakha lese iphume kuma-ofisi amakhulu okuba omedem so sakhishiswa amaringi wezo enekede umunwe ungasenalutho azayothenga iringi engenamsebenzi esiphaza athi angijwayelanga ukuthi isandla sami singabi nalutho return soldiers asehle funa ukwakha bese athi uSmangade akekho umuntu umfundisi okufanele angene ngalo mnyango eshayiwe anengozi afika afele la ngaphakathi kusukuma abantu bamjaya
ngoba lithi iBhayibheli kanjalo akusekho kula kwaba kuKristu Jesu. Nganoma ndindwa kade bethangisa ngomzimba mabengena lana sibasusile buli sithi usufike ekhaya sekhaya lana sihlale phansi. This is the kingdom of God. This is the house of refuge. Angiyeke aseke kusho uNkulunkulu. Angazi lento ukuthi akabani kodwa ukhona umnikazi wayo. Ukhona umnikazi wayo. Ukhona umuntu othola i-email yebheki lathi liyayilanda imoto. Ngifuna ukuthi mina funkwehla noNkulunkulu ayokwakha ngoba lo uNkulunkulu uyakukhuphula. Maya thase ngoba hawubazalwane usungazuyibulale uyibulalela ukuthi udlelwe imoto wonke ufika nemoto inwena usungazuyibulale uyibulalela ukuthi ubone imoto usiya etaxini ngena etaxini mawusuhlela etaxini uthi asehle uNkulunkulu. Sabe uNkulunkulu yongaka lena bazalwane le kade kuthiwa ngisuse bengisukela bengichuluze le kade kuthiwa ngisuse bathi bayilanda ngathi ikhiye sekhaya nespeking usithola inganeni ngicela nilande mangithi ngiyafona lithi bafikile abantu baseStandard Bank kulana imoto sithi ngala bafika ngijabonke bangisasula ke manje bangisasula ngoba le moto angifuni ukuyifica lapha egarage kanti bayilanda ngalo moto le angithi bathi bayilanda bona mina I'm flexible to whatever situation la impilo mthuma khona yithi ongola ayongeka ngishiye flexible ngoba ezinye izimo ayifuni uqine ngoba uqine sokwephuka thamba shalele phakathi kwesimo. Ngabuye ngithi le moto isekhona sithi ngani khona ngithi yasibangidelela labantu bangidelela bathe bayilanda ngaso bayilanda ngani yalala uthuli kwa Flatbed angisayifuni njani ithi ngiya-Uber ngaleso sikhathi mangifuna ukuhamba ngithi izosela bomnandi bantu bami uvela ubiza imoto ikulanda endlini ngibizeleni imoto ingilanda ngenguthinte lo sathane lo abanikazi bawo bafuna ukungiphoxa bafuna ukuyilanda ngishumayela ngisapulpiti ngoba abantu bamabhenki bane-tendency yokucheck ukuthi ukuphi bafuna ukuphoxa emoli usaqhuba ihloli mawuthi yaphuma imoto iyaphakanyisa uyahamba ngathi banamanga osithane boyithola la angizohamba ngayo ingani izani i-Uber ngihambe sibiza i-Uber ngihambe lanhlola yami nakho phela 6 months abantu bathe balanda imoto bengayilandi kufanele yini kanti lana hayi besicela ukuthi sikonke sasiyaxoxa futhi ngathi ngini anginayo le mali engiyifunayo no ikhona ingane yakhe efonini la yathasibanga leqiniso kuwe alibonga igama likaJesu isikhulumilele yanegotiator saze sayihlisa imali sasicela ukuthi ulethe imali engaka ugcina imoto kabanika lo mali kagcina imoto nika amaphepha fuma hallelujah yabo ukuthi kushumayisa into ebhedayo abantu bashumayela into enye ethi siyanyuka siprosper manje kufika umuntu kushumayisa umsangano othi asehle siya eGibhithe siyowakhiwa shumayisa into ebhedayo
ungalwi nezimo ezithunyelwa uNkulunkulu. Akuyona yonke into ezakithi efika kuSathane. Uthi David wangilungela ukuze ngiqonde imiso zikaNkulunkulu. Ngoba imiso befundisi ziqondiswa izinqupheko. Use athi uDavid athi hey ngihlupheka. Athi ekuhluphekeni kwami ngabona ukuthi bonke abantu banamanga. Engasatholi umuntu eduze kwakhe. Kodwa ebese ethi uNkulunkulu noma ngihamba esigodini. How? Uhamba phi? Sani. Kwenziwa njani leso sigodi? Akumiwa, akuhlalwa, akhawa, kuyahanja. Athi noma ngihamba kuleso sigodi, athi angikwesaba okubi. Wena nje inkinga yakho uyabesaba okubi. Angikwesaba okubi. Wena ukuthi uyakwesaba okubi. Alimthanazo kuleya group. Ukuyikhumbula ngithobo nje khona ngikhupheka ngisho yini. Awuthi ngibacele bangithandazise. Ngiyazi ukuthi bakufasting kulezi insuku. Yeka amagroup. Babhelela kuJehova uNkulunkulu. Ma indlela yehlela. Angazi ukuthi sasithini kodwa angasasibancane. Angazi sasithini. Phela abanye amaculo nje. Manje sengimdala. Mawumuntu ozobehlabelela sengiyathula ngibuke. Ngithi ngabe ithini lento ehlatshelwe. Nami kuningi ngokwami engakuhlabelela ukuthula kungasho lutho. Kodwa la ngazi ukuthi sasithini. Kodwa sasithi noma wehlela noma wenyuka ngizohamba naye. Noma wehlela noma wenyuka ngizohamba naye. Wathi mafika la izinto ngathi zibanzima khona mahlangu safala mehlo sathuya bathwala ba ke uyabahona endleleni. Manu banzima uhambo. Salungisa Eswatini. Safika umfokamyeni ethi noma siyahlusha. Noma sidele. Wathwali. Say. So what can you? Say. Say. So what can you? Tell me manje. Ungalwina yonke into. Ungakhazi yonke into. Ngoba ezinye izinto ingama-promotion akho. Ezinye izinto
athi kusathane lo ngeke ngike athi sathane usho kahle ngoba umzungezile athi hayi lona noma ngaqaqa ubonda hey madoda athi lona noma ngaqaqa ubonda awusabonana siyabuswa athi noma ngaqaqa lokhu ubonda alobana nathwe isimvula abayindawo lo usho uNkulunkulu asho ngawe athi usathane asho kahle ngoba manje thina sondela akwazi ukumthinta ngoba umbiyela athi fine uzolidiliza ubonda hambe yokuya seliqoqile ubonda uhlala obala uexpose upheshathwa yiyo yonke imoya but I'm telling you mesafika kuye athi Jobe asehle bangaka abantu abayisileyo leso uNkulunkulu lapha kade bemesuJobe la wayemesuJobe kanti uthi yini lento akhonka uJobe yini lento akhonka uJobe phakathi kweinhlupheko elokhu aphendula ikhanda athi kanti sokwamukela okuhle kodwa yini athi siyokwamukela nokubi kuvela khona enkosini sithi mayifitshile izinto athi ngafika ngize emhlabeni kusobala manje ukuthi ngiyobuyela futhi kizi albonga igama likaJesu athi uJehova ephile uJehova uthathile angathi thatha usathane wena uyamthanda usathane be flexible phakathi kwezimo thamba phakathi kwezimo awusabonani bazalwane izinto ngiyeke sezingehlele fanele ngabe sengake ngaba nayo depression I don't have a room for depression masikahlala phansi ngixoxa uhambo ukuthi izinto sezangehlele fanele ngabe ngalala esibhedlela ngalaliswa depression anginali room naleyo futhi mina mangifika umuntu edla amaphilisi depression wona amaphilisi angayekusana qala la fangitshela nodokotela uzokwenza ikhabishi lalela awudingi social worker la awudingi psychologist udinga wena noNkulunkulu lana udinga wena otherwise ofiswa besintu sekhabishi ubulawa amaphilisi depression bezama ukukhama down imizwa yakho lalela singene kumbini alinoNkulunkulu ngizoxoxela bese ngikushiya phakathi livale mayiphuma akaphinda wadla amaphilisi and uba right akuyona yonke into esehlelayo ephuma kusathane ezinye izinto esehlelayo ziphuma khona ezulwini and uma sesingabaka uNkulunkulu ngicela ukuze mfundisi uhlanganise noSathane yini purpose okwehlelwa izinto ubusuthi futhi ngiyazi uSathane ufuna kimi noma ngehlelwa yini noma yini ngivele ngithi ho weNkulunkulu awushoke isimakade sumbekelana ke namhlanje ayimlungile wena wasezulwini ngoba ujawe uzobuna sambe thini nginiyeke ishado wami kwamthweni umshado wesibili sengiyayisho lonto ngisho ngentokozo shado uqala ngaliwa indoda yangidivorce yangishiya embhedeni ngilele ngaliwa ngikholwa ngivutha ngishukela makufika kusamanisa divorce ya freeze ingqondo ngase ngifika ebusuku ngo-11
ngabe 18 ngathi uNkulunkulu bengicela ukubuza ukuthi Kana ukubuza uNkulunkulu ukuthi kwenze njani ufumelani nami yini lento uNkulunkulu engihlelayo ngime 18 ebusuku kubanda uNkulunkulu wathi lento engikufaka kuyo abantu oyosebenza kubo balinyazwe yiyo ngeke ukwazi ubasiza ungayiswile lento uyabona nje bangikhanselisha ukuthi ngoba singekwazi ukwaliwa nokufelwa indoda ngiyakwazi nakho umfelo umthweni ngikwazi ukuhamba nomuntu ngimtshela ukuthi ipain yokufelwa ingcono kuneyokwaliwa kumnathina ukufelwa indoda yakho ithanda uyihlalele kumatrasi ube yiqueen ezinileyo efelwe indoda ukunokwaliwa ufelwe indoda ekwalileyo usele nesibongo sayo kodwa yona ikwalile kodwa akubona uNkulunkulu akakho unkosifazane ofela kulezi zandla lezi akakho ofela la kulezi zandla mayifika ishosha ngoPaulo sethouse lithi ngiyakwazi ukuba phezulu ngiyakwazi ukuba phansi yangani indoda yathatha yonke into yahamba yalanda imoto ngawanye yalanda imoto yayiqeda yahamba ngayima-taxi be flexible phansi kwesimo lalela kumede makayazi intanisi ukuthi biswa kanjani ngibuza iy'ngane ukuthi ngiyenenza inkhombephi bantu bami ngiyaphuma manje ngifuna ngishopheni ngiyokwenza izinto sesingitshela ingane sithi mama ufuna ukuyeleza uzokhomba 5 uye eJohannesburg khombe phezulu okay bantu thatha ibheki yami ngiphume endlini kade ngumletemu ngibele imoto ephezulu angikaze ngibe hawulalelani bafowethu awubazalwane mina ngakhishwa ku-medical aid ngingakatshela ukuthi angisafuni ngezwa kwadokotela ukuthi awusekho ku-medical aid ngaphuma nganyango ukuthi nalela ngaphothi ngani ube right asenayo i-medical aid ngani uphile sikhosi awu sanibonana sabisa thina thina sesihambile sasikokuhamba ukuze baphila besanibisa laba batane bazoqeqebula amavesi basho hamba kuki thina sizokokuhamba sithi kusukela noThixo ngafika la sabathole khefu sayuka lapha ubelokhe nami chana intombazana endiya awusekho ku-medical aid ngithi ingane yami ngicela ubuke kahle nguMesisi NA ngubane ithi cha awukho lapha alright vala kulungile ithi uzokhokha cash ngithi anginawo usale kahle kumele mnyango wekhani yami ngithi wamzimba phila manje awunayo i-medical aid thina sesixoxa indaba abanye bazolwa namavesi ngiya-license department ntokozo ngisasibuMesisi ivele ingane laphana iy'bongo zakho lapha mani ngithi iy'bongo zami iy'tshele ngithi hayi bengicela ukuthi uma aye noma Home Affairs phela usisi bamdivorce ngekho
akakaze akwazi ukuyidefend, akakaze akwazi ukuyikhulumela. Kodwa akakaze agula, akakaze aguliswe i-depression. Instead usiza umuntu ofayo othi naku ngifa, ngibulawa ukwaliwa, ngiyibulali leyo nto manje. Bulali umuntu leyo nto. Manga sukuma. Stand up. Shake yourself. Walk tall. Boys on the side. Fear not. Kwaliwa kuyasabisana-ke. Sithi sephuphile senekhanda elibi. Ngangikade ngafaka amaciki, ngangayifaki i-makeup. Ngathi ha. Mhlawumbe mangishiswe yiko lokho. Awuthi ngavula indlebe. Ngadlala abantu sasodlala ukufa. Mama ngayigema ngathi ngani yami usala ufuna kuleka icici. Faka i-makeup. Kayeka le nto ukuthithibala nginokuhlala ngapha kwi-passenger seat. Ngadrive ukuthi ngaliwe, fana kwaliwe. Ngadrive ngathi lo baba, I'm telling you, sofika le-Shell garage. Ngiyamazi uTheleshani, ngiyothenga imoto, ufuna uTheleshani ngimlinde. Ufuna mayingathela u-80 rand, ngithi full tank ngisho kakhulu. Ngithi full tank lapho. Oh, bafowethu. Laba bangalethenjwa bayizingane bayekeni basalwane. Thina sesethenjwa uNkulunkulu. Siyekani sibile phakathi kweyithando zompilo. Thina oShadrach,
Tino Micheki, Tino Abednego, Siagani, Tino Tugani, Nisiaka Panatwa Quadre, Koyama, Komagian, Unapetesari, Hisu, Nadina Yao. You know what? I'm so Mutangana Mapawaki. Ati mayihlangana nezimo athi usathana lifuleo funa mayihlangana nezimo ufumile engeka fume usathana ngakuthola phela usathane akuthola ngoba lithi bebe ukuba futhi ukuphila kwenu usathane futhi uyothola phi lithi bebe ukuba futhi ukuphila kwethu kufihliwe kanye noKristu uNkulunkulu usakushukulwini ezweni labaphilayo sathana ngihlangane naye shomanda straight eJohannesburg ngihlangana noNkulunkulu kuzoba usathane fanele uNkulunkulu besethi nawe mthatha ufuma mina ngikunike license hambe uye bese izulu libuye lesigodlweni liyohlala libamba amamithingi amakhulu athi uNkulunkulu koNkulunkulu uJobe ngokuya nayiphila bathi kanjani uNkulunkulu uyabona athi don't worry ngena ukubona ubafowethu hayi bazalwane uthi uNkulunkulu ngigula iCovid ishukula nami uthi uNkulunkulu awusukufa uthi uNkulunkulu uzwile uthi iCovid uthi uNkulunkulu awusukufa ngibolile ngilingana nombhede ngifakwe ikhimbi mina ngitestanga positive ngaphela nakwakufanele kufe mina bese kufuba bomthweni abula ukuthi ngifile kodwa wafika uNkulunkulu wathi angiqedile ngawe ngiqede noAdam release uAdam esekini uthi uNkulunkulu lendodo ohleli nayo isiqedile yonke into engangithume yona iyalizile wena umuntu oqedile uzovuka la kodwa ngifuna isacrifice iphume kuwe emoyeni wakho iqedele ngoba uyayithanda release the man to my hands ngithi kulungile uNkulunkulu maqala ukushonjana ngithi no bengibheka uNkulunkulu ngayenzi leyo nto asihambo lwesathane sangihambo lukaNkulunkulu umfundiso ozolanda le mic ngihlala phansi manje umfundiso lekazolanda le mic ngihlala phansi manje lelani bathandekayo wazangani yami lelani bathandekayo yeqani ukwenza usathane abe isimangaliso akamangaliso usathane uNkulunkulu uyisayo akuyena usathane uNkulunkulu and uNkulunkulu wenza elokuthi don't worry I have all plans for you alizokuqeda ngizokwakha ihlela kulesi sigodwe kufaka kuso ufuna ukwenza ube isizwe esikhulu behla bengamashumi ayisikhombisa angiyofunda iBhayibheli ukuthi bengabe bangaki behla bewusebenza
awuyo futhi iBhayibheli ukuthi uma benyuka babe bagade yehlo bakhyawa izobuya angeke singanikeli bazalwane ukukhuluma kaNkulunkulu. Konke lesi comment sakho and partake or take part in